nakwihaye Yesu unyobore isime etondo wawe nubona ko esutse namuzanyibutse uriya ndakwihaye Yesu unyobore isime kondo wawe nubona ko esutse namuzanyibutse urya turabihamya mwami Yesu, turabizi twarabisobanukiwe abakwakiriye turakuzi tubifitiye ihamya ikomeye cyane ko wavuze tuzi mangatana z'ibyo twahawe bavuye mu ijuru uhaze imitima mana ya Isirayeli jewe busa jewe sigira itombaco kirangira izina risingizwa ririmoje ahubwo wewe gusa wewe uwumva yumve wewe mana urakoze kutuza mu gusenga mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kandi dusome Bibiliya. Eritsi yaradufasha adusomera mu Baefeso ibice 4 umurongo wa 14 kugera ku wa 16. Umurongo wa 14 kugera kuri 16. kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba turwanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'ingigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo. Ukurikire muri we muri byose. Uwo ni we umutwe wa Kristo. Amen. Arakoze. Ndashima Imana impaye umwanya kugira ngo tuganire. Imana ishimwe. Amen. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere kugira ngo tuze kuganira. Imana ibahumurisha. Ndashimira namwe mwateranye n'umunsi. Imana ibagirire neza. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Turi mu cyumweru kivuga ngo gukura mu mwuka. Buriya gukorera Imana ni muzi abageni iyo bagiye gusezerana azabasohora save the date. Siko biza bimera. Ariko nta save the day baba bafite save the date, ariko nta save the day. Gukorera Imana ni save the day. Mwanyumvise uko nguko nababwiye ngo iyo abageni bagiye gushingirwa bazabasohora save the date, bazabasohora itariki bazakoraho ubukwe, ariko kibaza basevinga iminsi. Bisobanura ngo upanga save the date, save the day ikagucika ukitaba Imana. Gukorera Imana ni save the day. Bibiliya izivuga iki? Izivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mana. Haleluya! Haleluya!
niko Bibiliya izivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Bisobanura iki? Bisobanura ngo umukristo ntabwo azapfa. Bibiliya izivuga ngo azasinzira, ntabwo aba yapfuye, aba yasinziriye. Ubuzima Eritiye yabivuze ndabitekereza. Ntabwo tuzatwifata gutya. Nuko Satani zidushuka ngo dufite iminsi, kandi buriya tangente y'umuntu, date d'expiration y'umuntu irutwa n'iy'icuma. Nigeze gutunga mashini ngikora mu Rwanda mu kazi, yari ifite date d'expiration y'imyaka 3, ariko umuntu agira date d'expiration y'amasegonda. Ukuhumetse nyuma y'iminota 30 kuti twomenya ikibaye ubwira. Tuza tuvuga ibyo ngibyo bamwe bakagira ubwoba. Kugenda ni ibintu biri normal, ni ibintu bisanzwe pe, ni umuco w'isi. Ube mwiza, ugire gute, uzirengagize, ugire gute, nushaka kubitera umugongo, nushaka uzage, ariko uzagenda, tuzoguheba pe. Igihe kimwe tuzokubura hano ndakurahiye. Si igitangaza, tabaraye bagiye. Se wahumura ntiyagiye saa 5, nawe wogenda mu gitondo. Hamwe tuzatubivuga bakaba bagira ubwoba, bakavuga ngo wenda ngo twavuze nk'ibyo. Rubaho turureke. Bwana sifiwe. Topic ivuga ngo ni ugukura mu mwuka. Gukura ni inshingano z'abantu babiri. Umwana wavutse n'umurezi, n'umwana wavutse n'umuryango yavutsemo, ntawe ukura atavutse. Kandi inshingano nyamukuru zigira umuryango, kuko umwana iwe ntaba azihabaye, ntabwo aba azi uko bigenda. Ni ukuvuga ngo umwana akura bijanye n'uko umuryango wamuteguriye. Umwana akuzwa n'iki? Ntakuzwa n'amagambo y'ababyeyi, nayo agira inshingano. Ababyeyi bagira inshingano zo guha umwana indyo yuzuye kugira ngo atagwingira. Sibyo? Buriya icyo ababyeyi barwana nacyo iyo umwana avutse ni ukumuha indyo yuzuye, kugira ngo bamakinge sure ko umwana yariye indyo yuzuye. Noneho tugaruke mu mwuka. Biragoye kubwiriza umuntu gukura mu mwuka atagira Bibiliya. Biragoye. Jewe nabaye umwarimu muri segonderi, mbere yuko nigisha shimi nageza mbaza ngakora assessment ngareba ko umunyeshuri afite ikaye yaba ya exercice yaba ya devoir, nkamenyeka shuba ko yafashe note. Buriya hari ibintu Satani iziduhuzamo bigakinga nk'agacu kugira ngo tukaza tubivuga, kandi twaje no kubivuga bigasa nkaho tugiye ko gusitaza abantu, ariko tuvuze ukuri kuza gukiza. Umukristo gukura adafite Bibiliya biragoye, ukuri biragoye, n'ukuri biragoye. Indyo yuzuye no gusoma ijambo ry'Imana biragoye. Mwabona ko bigoye kubaho nta Bibiliya? N'abakristo tutubeho nta Bibiliya tugira. Bibiliya ko ariyo ndorerwamo yacu tuzatwirebamo umunsi ko wije, tukamenya uko twiriwe, tugahindukirira Imana tukayibwira ngo data tubabarire utugirire imbabazi. Wowe uza wirebera he? Hari uwo nigeze kubibwira arambwira ngo bayigira muri telefone. Bibiliya iragoye. Bibiliya izisaba ngo usome
nurangiza urindira umwuka w'Imana kuganiriza. Iyoga izisaba gutegereza. Kandi igihe cy'uko umwuka w'Imana avuga n'igihe wasomeye, Satani igira abagenti. Umuntu aza gukubita message kuri WhatsApp ukaburagiye uratese. Kama gukubita ikiganiro be na cya kindi kirimo amafaranga atakazi karabonetse muri Amazon. Birashitse. Apply tugende. Bibiliya iragoye izisomwa n'umuntu ufite concentration. Biza bisaba ngo ushire ibintu byinshi ku ruhande wanze utuze usome kuko inyuguti uzisomye ni ikinyamakuru. Ariko iyo usomye ugategereza umwuka w'Imana aza kuganiriza. Ijambo ry'Imana si inyuguti pe. Ijambo ry'Imana ni hishurirwa. Ni umwuka avuze ko dusoma. Bibiliya nicyo gitabo cyonyine kiza gisaba gusoma ugategera amatwi icyo umwuka avuga ukizera. Ugakira ukagira icukura. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bakristo mwe turiho nta Bibiliya. Ndatinyaga kubivuga sindi umuyobozi ariko byajemo mbura gitangira ndivungira hariya nicaye ndavuga ngo ariko ndaza guhutsa umutego tabundi mutumize Bibiliya ndori iyi yaje yari yashaje narayitumije hasi. Umuntu ukeneye gukura mu mwuka atunga ijambo ry'Imana. Ubu hefu ya mbere nakagombye kukubwira ufite Bibiliya ngakubwira ngo icya mbere ni ukugira Bibiliya. Avuga ati ndiyo ndayifite. Icya kabiri ni ukugira priority. Mu myanya ugirira priority. Mu myanya y'ingenzi mu buzima bwawe. Ugasetinga mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Buriya umuntu wese agira priority. Agira ibintu by'ingenzi bimuranga. Agira amahame agendera. Umuntu utagira amahame utazi gupanga umwanya wiwe neza. Abaho kuko abandi babayeho. Ntazabaho kuko ashaka kubaho. Abaho nk'uri mu kidendezi. Kugira ngo dukure, kugira ngo dushike, kugira ngo dukure bisaba ko dutunga Bibiliya, tugatunga ijambo ry'Imana, tukazingatiye ijambo ry'Imana. Ndagitambutse sinkivugaho cyane kindabona babara ngo kundeba nabi. Cyakabi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cyakabiri ni ugusenga. Ni ukwiyererana n'Imana. Buriya gusenga numubona aya masengesho turimo si ukugira ngo Imana itwumve pi, ni ukugira ngo twumve Imana. Kibazo dufite gitwumva Imana si ukugira ngo Imana itwumve. Imana izayumva tigira n'icyo kibazo. Uvuze neza Imana izayumva, uvuze nabi Imana izayumva. Imana iri ready kumva izo uvuga zose n'izo ukora zose. Imana izibibona. Imana izayumva ntugire ikibazo. Kibazo ni uko tutumva Imana. Buriya tuza dusenga tukiriza tukagira gute tugakubita hirya no hino tukajya muri seke kugira ngo twumve Imana. Cyakabiri kugira ngo umuntu akure mu mwuka ni ibihe zo kwihererana n'Imana. Ukaza ugenda ugapfukama ahantu ukiyerera mu cyumba cyawe ukabwira Imana ngo Mana ndahari naje. Ninjye wa wundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse gushima. Umuntu ukeneye gukura mu mwuka azagira ibihe byiwe n'Imana. Iyo ufashe Bibiliya ukayisoma warangiza ugasenga. Hallelujah. Amen. Uriya inzira nyabagendwa yo guhura k'umuntu n'Imana ni ubusabane. Ntabwo ari uguhamagara, ntabwo ari ukuvuga ngo Mwami Yesu ibikire. Oya, iki amababa Imana izigurukaho idusanga ni ubusabane buri hagati yaje nayo.
imana iziba direkite iyo hari ubusabane hagati yaje nayo. Haleluya. Ikizagitera imana kunyishimira no kukunda no kwirukankira hondi ni ubusabane ni nka kurya k'ubwato mu kiyaga. Ubwato iyo umuntu ari hejuru y'ubwato ntabwo aza yumva imiraba n'ibiki n'ibiki. Iyo uremye ubusabane hagati yawe n'Imana, Imana haba havutse network. Uza wohereza Imana ikohereza, uza uvuga Imana igakora. Eliya yigeze kubwira abahanuzi ba Bali, arababwira ngo nimureke aho ngaho ibyanyu byarangiye naje mbe kunyeganyeza. Haleluya. Abwira Imana arayibwira ngo ma tiyavuze kundi ni tiyujuru, yaravuze ngo ma muri Isiraheli bimenyekane kuri Imana. Asifiwe. Aravuga ngo Imana iravuga ngo Eliya aravuze, avuze ngo nguki ngo bimenyekane ko ndi Imana umuriro urakubu. Hari iki? Hariho urwego hagati ye n'Imana. Haleluya. Iki cyaha kiza gukora, uriya kiza guca ikiraro kiri hagati y'umuntu n'Imana. Niyo ntego y'icyaha, niyo ntego ya Satani, ni ukugira ngo izi zigatema ikiraro, igacamo ubusabane, ikanyuzamo umurongo. Imana yigeze kubwira Satani, iravuga ngo se uvuye kuzerera? Ati ndiyo mvuye kuzerera, nazereye kandi nayihetuye. Wabonye umugaragu wanje yo. Satani aravuga ngo ntamubo. Ariko yo yari igitangaza. Satani yaramwitegereje. Nyuma y'uko izitugerageza izi tutugosora, ngo irebe yo iravuga ngo yo ni igitangaza, ni umukiranutsi, ndabimenya. Satani iravuga ngo ndabizi ko ari we. Haleluya. Ndabizi kabisa. Wamubo namubonye. Yo biragoye n'ukuri kose kuko udafite ijambo, udafite Bibiliya. Iki gitabo ndagikunda, ukikimureba ntikiresha gutya. Iki ni gikuca, ndagikunda. Iyi niyo nshuti ngira, niyo nigirira yonyine. Tiyari yambwira nabi niyi nshasha maze intego ko ari ukumvise. Iyi ni inshuti nziza cyane. Iyo uvuganye nayo iyigira amagambo yayo, numbaza ngo sigira akanwa irakagira izindi. Iyi inshuti ngira ikomeye kurusha izindi zose, kurusha data na mama. Nzavugana na data na mama bakambwira ngo nihangane, iyi mbizi mbwira ngo nihangane. Kuva yaba kirambwira ngo nihangane, nabuze uko ngira. Nashiriwe imbaraga zanjye zabaye nkeya, tirigeze imbwira ngo nihangane. Nkayibwira ngo byacitse. Tubigenze gute? Jewe aho umubiri hashize, noneho mbaye hanze ngire nti naramu kandi zimbwira amagambo atsi ku mutima. Buri umutima ubwoba bwose buva ku mutima. Izitsi ku mutima ikambwira ngo tuza usibabayike, tuza. Ikambwira ikintu kizaba ejo, narangiza akamambwira ibyinshi. Iyi ni inshuti nziza. Iyi gutunze ntuyitunge, iyi ngiyi. Hari abantu gusa bayitunze itabatunze, ariko nuhindura ikagutunga. Iyi ni imbaraga zikomeye. Inshuti yanjye ntiyari yashoboye, ni umugabo. Amen. Haleluya. Uyu ni umugabo. Uyu ni umugabo. Natangazwa n'abagore bagenda mu dusakame bakitwaza rabiro bagasiga Bibiliya. N'akamatwara rabiro bagasiga Bibiliya. Kitangaza cyaraba kagenda wenyine, ubugiye wenyine. Hari n'abantu zitera isoni, ariko
naje gusanga bizitera isoni ntibasa nayo tizijana n'uwo badahuje mu mibanire yayo n'uwo badahuje ihora imubwira amakosa ye tizikatiriza ngo ibendereze ngo ibiryane izigukubita gukera gupima ikavuga ngo wewe nasa bindi byabo hapo baza bayisiga izibana n'umuntu bahuje yo kandi tizi kwepa ngo ivuge ngo ndatinya kuvuga iyo urambuye kukizi gukontrol ni inshuti nziza. Amen. Ni inshuti nziza. Izi ngosora ngahinduka ubusa nitimba hasi kambira ngo ari kuzora ubushike uzoruhugira ibiro nicyo ngamije ni kubita hasi uzumenya ko nshaka kugutunda kugira ngo nzamakinge shuwa kumaje kugira ibiro tukoze. Amen. Gukura niki? Gukura ndabisobanura mu magambo atatu. Icyambere, gukura n'uguhinduka. Gukura n'uguhinduka. Guhinduka niki? Iyo umuntu akura azazana impinduka, azahinduka. Kuvuga ngo azavuka akaba uruhinja yarangiza hari ibyo bamukorera. Iyo yagejeje mu gihe cyo kugira ibyo akora arabikora akagera n'igihe afasha abandi n'impinduka. Icyo ndagihise. Cyakabiri, gukura n'ukugwira uzukwira ukuzura. Haleluya. Gukura n'ukugwira uzugwira mu bitekerezo. Pawulo yaravuze aravuga ngo kirumwa nagiraga mindset z'abana nageza avuga nk'abana gatekereza nk'abana kandi wangayaga ko ndi umwana nari umwana ariko majije kuba mukuru nakoze kiza bakuru. Gukura n'ukugwira. Gatatu, gukura n'ugutera imbere. Umwana muto ntagira plan, ntagira igenamigambi, ntacyo atekereza, aratekerereza. Umuntu wakuze iyo amajije gukura azagira igenamigambi, azavuga ngo ibintu byanje nkeneye kubikora, icyerekezo cy'ubuzima bwaje niki ndifuza muri uno mwaka kugera kuri iki ngiki. Gukura n'ugutera imbere. Haleluya. Amen. Izo ngingo eshatu tuzumvikanyeho ko niko gukura. Gukura n'ugutera imbere. Icyakane nongeraho cyane, gukura n'ubushakashatsi. N'ubushakashatsi gukura. Umuntu wese azavuka ntacyo azi. Umwana w'uruhinja ntabazi iyo ibipfa n'ibiki. Azavuka mu muryango, azavuka yarebana na mama we agaseka. Iwe nta nabaye. Ariko ntaba ari ubushakashatsi. Azakura ashaka kumera nk'abareba. Agahagarara akisunga ku gatebe, niba akambakamba azagenda yagera ku gatebe agashiraho amaboko akabanza akamekinga ashoboka ku gatebe nagafataho agahaguruka atari gutembagara akabanza agashiraho amaboko agapima akabati kanambika amaboko yumva agatebe karafashe neza agahaguruka. Bwana sifiwe. Akongera kandi akavuka. Umwana ntabwo azacika intege kubera ko yaguye ngo areke kuzahaguruka. Ahubwo azagwa agasenuka, ariko ejo mu gitondo akongera kandi akarwana nuko ahaguruka. N'ubushakashatsi umwana azakura akazategera ibyo bazabavuga, akagera aho amenya ururimi rw'iwabo. Bwana sifiwe. Akamenya ururimi rw'iwabo bazabavuga. Nta mwana wari wakurira mu Rwanda ngo avuge icyongereza iwabo batakivuga. N'ubushakashatsi mu bugenge bwiwe muri bwa bushakashatsi muri ya risari azagenda ashakisha akageraho avuga ururimi rw'iwabo, agakora ibyo mama we akora. Naratangaye. Umwana mama we arimo kumwoza agafata intoki, ababyeyi barabizi, agafata intoki ze akazishira mu kanwa ka mama we. Uzi icyo yabishatse kuvuga?
abashaka kureba ngo ese uyu muntu ni umugome. Bwana asifiwe. Agashiramo intoki. Iyo mama wazonse umwana amekinga shuwa ko mama we ari umuntu mwiza. Gukura ni ubushakashatsi. Umwana ahora ashakashaka uburyo azamuka, kandi ni urugamba rw'ubushakashatsi akora kugeza abaye mukuru, akifasha ndetse agafasha n'abandi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka mvuge ku bantu bakuze nk'abangahe sosi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Niba mukurikiye duha Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Ejo nategereye inkuru z'umugore umwe. Uwo mugore yari ari mu gihugu batavuga Imana. Aza kuza kugira ibibazo kuri we, byari ibibazo. Yakira Yesu umwami n'umukiza. Yari umusomari, arangije bakaza basoma korowani. Bukeye umushuti wiwe amuzanira Bibiliya. Amuzanira Bibiliya arayisoma. Ngo ayisome, umwuka w'Imana aramugenderera. Bamare kumugenderera, akaza yihisha mu cyumba umugabo adahari, agapfundura ya Bibiliya agasoma. Arakomeza arasoma. Biza kugera igihe ananirwa kwihangana, abwira umugabo ngo nakiriye Yesu, nakiriye umwami n'umukiza Yesu. Umugabo aramubwira ngo biragatsindwa, ibyo ni ibikuzanye. Ati ndakundi, nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Za Muhammad saterekada, nasomye kino gitabo, numva ibintu birasanzwe. Noneho umugabo ararakara, abwira abandi bayisilamu ati umugore yananiye. Wamugeze muri sentare mu muryango, wa mugore ashira amanga, aravuga ngo nakiriye Yesu umwami n'umukiza. None kandi munyice. Noneho umugabo arasohoka aragenda, aja guhamagara abantu bapanga uburyo bazamutera amabuye kubera ko yagiye mu binyuranyije n'idini. Imvura iragota, igose nabo bamukurikiye babona ko yinjiye ahantu mu ishyamba, baragenda bararigota. Ngo kurigota neza ahantu hanejeje, tuzamurira Imana icyubahiro. Ngo barigose abona n'imvura iragose ni nyinshi, atwite watumbira mu ijuru. Babwira Imana ngo Mana, jewe gupfa si ikibazo, ni abangaba bagiye kunyica, bagiye kwishiraho amaraso y'umukiranutsi. Uyu muntu uzawubabaye, ariko jewe gupfa ndabona bigeze ku munota wanjye. Arangije aratuza, bamugeraho amutera amabuye arapfa. Yakiriye umwami Yesu. Umuntu wakuze, umuntu wasomye ijambo ry'Imana, umuntu wagize ibihe byo kumva Yesu. Reka mbabwire, aba bantu bose muzamubona bajagaraye, bagenda mu by'isi bakagaruka mu by'Imana, uzamenye ko atakiriye Yesu, ko baramubeshera. Yesu ntawe. Umuntu wakiriye Yesu abona Yesu kurusha abantu. Umuntu abana n'Imana kurusha abantu. Umuntu wamenye Yesu, umuntu wakiriye Kristo aba mu ruhande rwa Kristo. Mubona umuntu agenda gusa,
ukabona abamubyiza abamuzima, birashoboka ko wocura, birashoboka ko nubwiriza, birashoboka ko nurimba, ariko n'ubundi umuntu akivangavanga. Yesu ntazavangavanga. Imbata tigira amahitamo. Bwana sifiwe. Buri imbata ntigira amahitamo, nigira choice. Niba uri imbata ya Kristo, ubwingwa na Kristo. Niba uri umukristo, uri umukristo. Simvuze ko ibyaha bitabaho, simvuze ko ibicumuro bitabaho, ariko umuntu wamenye Kristo agira umutima we. Dawidi yigeze gukora icyaha, akora icyaha, asambanya umugore w'abandi, yica n'umugabo, akora amahane akomeye. Ariko umunsi umwe asubiye imbere y'Imana, Dawidi yabwiye Imana amagambo akomeye, arayibwira ngo Mana we, mbabarira inyama y'umuntu, mbabarira wa Mana wese. Kwihana ntabwo ari ukuvuga ngo Mana mbabarira, ni ukureka ibyo wakora, ni ukureka icyo ushaka. Buriya agakiza ntikitwa na bombe, agakiza kuri kose ntikitwa na bombe. Worasa bombe igaturutse umubiri ariko umwuka ukaba muzima. Agakizwa kaza kitwa n'icyaha. Icyaha nicyo kiza kirimbura umuntu. Icyaha nicyo kiza kirimbura. Icyaha bavandimwe, icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi. Tureke ibyaha. Niba dushaka kuja mu ijuru, tureke ibyaha. Niba dukeneye gukura mu buryo bwo mu mwuka, dutunge ijambo ry'Imana, nibwo tuzashika. Niba dukeneye gukura mu buryo bwo mu mwuka, tugira ibihe byo kwihererana n'Imana. Dawidi aravuga ngo Mana we, mbabarira inyama y'umuntu. Dawidi yageza yihana, akihana, umutima w'Imana ukanyura. Kandi icyo Dawidi yihanye ntabisubiramo. Ariko ab'iki gihe baragoye. Reka mbabwire, igiti cy'avoka kuva Imana yakirema, iyo gihinze mu butaka kiza cera avoka, kicyari cera indimu, kicyari cyatatira igihango cyagiranye n'Imana, kiza cera avoka. Kandi umusanzu wacu ku isi kirawutanga kuko bikwiye. Inkoko yari yakereyiminga ko bayibaganwa mu yirya, umusanzu wayo kirawutanga. Ariko umwana w'umuntu uri mu gihinduka ubundi, umwana w'umuntu akaza hano akaririmba, yanyura yasohoka hano akababaye ubundi mwahura mu muhanda, niwe cyangwa si we, si ukubaye gute? Turakubuze kera ubaye ubundi. Buriya ubutumwa tuvuga si hano twakagombye kubuvugira, twakagombye kubuvugira hanze. Kandi si ngombwa kuvuga n'akane, no kwitegereza akavuga ngo ari kubayeho gute, pasite ukubayeho gute, gatangazwa n'ukubayeho. Imana izire mu muco kuri twe nubwo tutuvuga, umuntu akagira amatsiko y'uko tubayeho. Ubutumwa bwiza sakanwa, ubutumwa bwiza n'imyitwarire n'ingeso. Mpamvu abakristo biyitirira Kristo ari benshi ku isi ariko ntiyaze impinduka za gikristo, ni ukubera ko bamwe tubesha. Tuvuga hano, twagera hanze tugasaka abadahari, tuza tubara hano imibare ikimilitipuriye, ariko twagera hanze tugasubira kuri zeru. Icyo turi cyo niki, nicyo tubesha abantu hano, si icyo turi cyo hanze. Kandi yari yatatira. Reka mbabwire ubuzima bw'umuntu wahindutse. Bw'umuntu wahindutse ndabugereranya n'iki kintu. Muzi umwumbati, mwese muzi umwumbati. Umwumbati baza bawutera mu butaka, bakawutera pe, bakawufurira ingemwe niyo bashyira mu butaka bagashorayo, barangiza bagategereza umwumbati ugashorera iyo ngiyo, ukanywa amazi y'ubutaka, ukaba mu butaka. N'ubwiye kuwushaka aza ushakira mu butaka,
ugakurira mu butaka, ukerera mu butaka, ukabiyo. Ugiye kuwukura azawukura mu butaka, ariko iyo umwumbati uwushishuriza usanga udasa n'ubutaka. Iyo ufashe umwumbati ukawuhata ugira irihe bara? Ubutaka ni umweru. oya Ubutaka si umweru. Ubutaka si umweru. Umwumbati uzunywa amazi avuye mu butaka, imivi igatemba ikagwa mu murima, imyumbati igatwarwa ukaguma mu butaka, ugakurura imivu. Ariko umwumbati ukanywa amazi avuye mu muvu, ugatemba ukuzura, ugahera ari ingemwe, ugakura ugashora imizi. Ni uwawuhinze akaza kureba ko umwumbati weze, ariko umwumbati siwigeze usa n'ubutaka. Ugira ifu y'umweru n'iy'ubutonyi, ni umweru. Nibwo buzima bw'umukirisitu. Ari hano ku isi, ariko Kristo azamutwara adasa n'isi. Niba umwumbati bishoboka kukurira mu butaka, ukanywa amazi y'igitaka, ugatura mu butaka, ukawusarura mu butaka, ariko wawureba ukabona udasa n'ubutaka, birashoboka ko umukristo azaba muri ino si akababazwa anezerewe we. Amen. Hallelujah. Amen. Seko nezerewe kandi naza mpamvu ndabyitondesha. Hallelujah. Amen. Niko umukristo azaba muri ino si ikadukamura, ikadukubita hirya no hino, ikaducecura, ikadutwika, ikaducurukura, ariko data yazaza yatureba akabona dusa nawe. Ubu ni wo musaruro w'abakuze. Niba uza wireba ukabona usa n'isi, ntabwo ari umukristo. Umukristo asa n'umwumbati uri mu butaka, kandi umwumbati uri mu butaka ntubwira ijambo, ntabwo uzi umenya ibinyuze hejuru. Buriya nubona umukristo agira amakuru menshi, aba afite ikibazo. Kristo uvuga ibintu byinshi byahise byose akabivuga, abareba n'ibitari ngombwa, kuko byinshi by'umukristo byo kureba muri iki gihe ni bike cyane. Bike ukuja ku mbuga nkoranyambaga bareba isi kiriyamamaza yarasaze. Uzi kubwira umukristo ngo asome Bibiliya na pureshi ihari ya social media biragoye. Usibye Kristo ufata gusa akakubwira ngo murishe niho hari agakiza, ukagira priority umwanya mu myanya yawe wo gusoma Bibiliya, biragoye. Pureshi ihari y'imbuga nkoranyambaga kubwira umukristo ngo nasome Bibiliya biragoye. Ariko ababisobanukiwe tuzamura icyubahiro cy'Imana. Bwana asifiwe. Abasobanukiwe ibyo barabigira mu mwanya wayo, mu mikorere yabo, mu mibereho yabo, bazabasoma ijambo ry'Imana bagasenga, ibyo bizabibafasha gukora. Imana ibahe umugisha.